Eno ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mbetagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tukumunthi ni Purity Richard irindi mbere kiri Nteto itukubanganiritie. Bunge wa Karashia Imenti Central Mwetiri Vondo akanogo kuwa Jumanne kimekichite. Siezo iwanda kuga ajumbe majibuti makariunga Meru na Nyamita yorete Ministry yoreme gutariria utumiri wambia shia MIRAA. Mporo wa bori kuriunga chuka mathingatene na Siezo MUNYA na ameneria Governor Njoki. Nito kuretera gicunci gia kairi kia rugono rwa mwanya rwa mpanga ya ciana cia ACIARI. Tukiambiria mubunge wa Imenti Central Kimangoshine na anirete na kuga mubunge wa Karashia wa gichugo kiu Gideon Mwetiria akanogo kwa Jumanne ya kiumia kituthi mwaka wa 2017 akathikwa mushi kwawe na kuringa na mutaratara uria urutitwo ni mubunge wa riu ni ati maromba maaku makaruthu wa Jumapili iciite mushi kwawe Nairobi. Kagitanio kau kirima na menerete ntumaria makubaka ntakari toria mubunge uyu na kumera Livondo ni ari kubonoka tabuto kwirwa ni Murethi Gregory. Wanja na rorukiro tukubagukira igoro mujumbe Kimangoshine rakinyane wa mushijo mututigi amwe na barabara takangwirungura Mwetiria atarira igukia Livondo ni kumana na gwite sukari. Mheshimiwa Mweti baba ingi benu bomba kulia nata kurakarikire araka. Mheshimiwa Karajerwe arali na mulimo jwa diabetes na chukari my relative. It's my first hand cousin pole chietu kiri mwekuru wa Mheshimiwa Livondo Weru Thaa Mweti na nabawe bombe na inya nkulikana meri ire thatu mwisho aja Gideon Mweti ontwaria o ukwalikia kwiro arali aguchinjia muno na uni demukuji ati Gideon Mweti ontwaria na arari akuonoka koroki atumiria mitaratara ya kubangira mathiko kuma ugorobo micemani ya kubangira na kuborera mushijo mututiki kethura gita na mbere mushijo we Meru na Nairobi tuku ya kimya ijite nayo ni amisi ya mututiki nterecia Nairobi na mathiko mushijo we tuku ya Jumanne ijite twabanga ituthe twina kamiti ijiri imwe kethireri Meru Sports Club kwambiriria narua rere kwethirere kuma thaa 11 na yenge ikethira iri Nairobi na yo Nairobi ikethire guntu gwito hoteli gwitwa Sagas ire along Thika Road wa kuruka Roosters mbere utira kinya Safari Park twina memorial service kazi ni senere gwitwa life celebration family na Bishop Mulevi iri na Tena Estate along Juja Road na ikethire ntuku ya kiumia tha nyanya twithugania kwitha twina mathiko ntuku ya Jumanne tukatha twina mathiko Jumanne na ala mundene jwawe gaitu area itawa Kagoma kwina Kambao Antonio Njewe nkorokine borite barabara na ngono cia makinya ja mututiki ja mutoreja wa ukabere kumenya narare akwonoka na athererie tora mbere ya metho ja Murungu ndiromba kiri antu baraba kuandika kiri mitandao na ngiaria na Mweti ati kwirite uririte na gyo tumone nya batu tukalia tole muno ntu Mweti na twitira twathania atwira warenda kuona ntu babu guchiba gwatanirite na ndikira nkaburomba ne ati baraba kuandika bamenye bare andika mantu ja muntu batiji ntu bayiye Mweti ura mukuru Mweti arali kiumbe gikero ntu onoki na ndina mare ali ntu ndi pastor kanisa APCA na imbi ntu mairia wonokio ndina Mweti ali amona Murungu wowe. The last few days Bwana Mweti alandinga ira thimu ndaugaro akaromba imonge kira thimu ira volume kenda kinya mwekuro ko igwa akiromba twigitandene kinya last show tu. The Bible is the constitution of God and you don't need to break it. If you break it, just a minute, if you break it by going against what the Bible says. God hates gossip.
So if you have somebody who gossips, when you see Mutua start, sijua akai vizuri, what, unawekea masikio. Throw your ears away, because that gossip is taking you to hell. Amen? Mututiki Gideon Mwitiria Livondo Uruka Thayo. Nkiripotera Nteto cia Weru, Betamurithi Gregory. Nteto ni shingi munini wa Minister Wangirwa Iwanda augite ati ajumbe kumandeni ya Djibouti magecha Kenya rwa na nikenda kuthingatira rwaria rwao na makinya rwa guchwa thuko ya MIRAA ndini ino. Augite ajumbe mama makinya Kenya no mwanka makinye miru kuona kimera kiu kia MIRAA mbere ya gukinyanira ngwataniro ya biashara ya MIRAA na nthi ino. Muthiri Murioki ena Nteto ino. Nindiungira yonete Lawrence rwani munini wa Minister wa biashara na David Osiani munini wa Minister wa Iwanda na amana ambassador Peter Kaberia urani mwandiki mnene rwangine rwa Iwanda na moroto jwao ni kwalite mantujege biashara na imira mwanya mwanya ndine kaunti ya Miru bila biumba gutonya kiri mantujege biashara iji akerire mantu ya MIRAA munini wa Minister nwe Karanja Lawrence agwiti bakinyite njiguru Djibouti nikenda bategero MIRAA iri ketwa kiona thoko ndabwa mweri twitite atongire bakuma njiguru Djibouti nikenda kuja Kenya bakenda kurikiria manthujege biashara iji na bakinya kathitine kama Miru kutegera kimera giki na tukaenda tukafanya mkutano na serikali ya Djibouti na tukawa na mipango ambayo bado inaendelea kwa sababu ili kuanze kupeleka products nchi fulani lazima kuwe na maagano ama na agreement ambayo inatekelezwa. Na mwezi ujao, mwezi wa 8 tutakuwa na ujumbe kutoka Djibouti ambao utakuja kutembea hapa kufuatia hii safari ambayo tulikuwa nayo. Kwa hivyo hiyo ni kazi inaendelea na tunatumaini kuwa hivi karibuni hiyo soko itakuwa imefunguka. Amana bubu agwa thoko ya Somali no itena mbere gucwana neo takagitagati kuraja thini rero kemanthiguru ikethwe kirika. Mnajua tuko soko ile nyingine yetu kubwa ni nchi ya Somali. Bado serikali iko na mikakati ya kujaribu kuona vile tutasuluhisha the diplomatic law ambayo ikuweko na bado inaendelea, and it might be resolved very soon, but the Djibouti delegation itakuwa hapa na tunatumaini wakikuja tutawaleta mpaka Maua waone mahali MIRAA inatoka ili tuende kwenda the next level. Enda basi na Kaberia wa kimera kia MIRAA no mugagitegero bwega na gikoro gikiwana kukiria ikethwa gigitikirika nthiguru ni cionthe onjori into bingi bithwa bithithitwe. MIRAA yeni ochuirwa thoko MIRAA ni kuthuranirwa mantu a thoko lakini kintu kira kiatuma MIRAA obwo yuma ki thine ye kwithaira ni witana eka ingwa etana eka ingwa ni umikira standard woro witokethira chumbi ni kwiye kuma nthingi ne karika Kenya nonto inae ina standard fulani wora tukwiya o tukayukia kintu kwethira kuma tuyukie nthi ya China kana England kana nya South Africa na kikethira kiria MIRAA na into bibingi tukuria miru biombe kwewa standard yo na hivyo nonto twina Kenya Bureau of Standards kenda baumbo kuria na otwa namba ekuwa obwo MIRAA ikinyite ana itina ndawe nthuku itina inae na kiomba kwithire kintu kiwitikirika kitiko yukora ba mandawa yako amna bubu na David Osiani agwa morto jwao ni gutigiri Iwanda mwanya mwanya bikutho bikiambirwa na bingi gukirwa kumania mngano jwa mbeca jwa bilioni 3 ile mutongirwa mugongo Kenyatta itite. Rais Uhuru Kenyatta alitenga bilioni 3 ile inaitwa guarantee fund kusaidia wale wanaoanzisha viwanda ama wachuuzi na wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Kwa hivyo hilo ndilo lengo letu. Tumekusanyika hapa ili tuhakikishe kwamba sisi sote tumetamka maono hiyo ya rais na kuutekeleza alivyoiona. Nkiripotera Weru TV Mbita Muthuri Murioki. Mukaririgite wa Nyamita Kimandi Monjori na menerete Ministry ya Urimi akiuga nitesanirite kimera kia MIRAA Kimandi akirene Weru TV na njira mwanya augite gicunci kia 94 ya mirandi iria yabangiritwe ni kamiti ya MIRAA Task Force ni ya mbere kwithirwa gikuama na mwankariu ni mwenge sako akine kuruta wira ariuga mbeca iria itengagirwo MIRAA cia miaka 3 ya thirikari itumbete gukinyira arimi na nakuria CS MUNYA gutariria utumiri wa mbia ino. Boniface Mongera na gutubachio na ntuba kuma kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka-NITHI kwithirwa berera wakagita gakaraja no ntuba thirikari rais Uhuru Kenyatta kwithirwa ibatengero tero kimaendeleo
na kuga baigairo munyinko jo maendeleo kiri kaunti bashigiritie ja kwangerekana Nyeri na Laikipia na bonande arimi na biashara bamiri bashumiretie na boko myaka irere thiri ministry kigene thire twetenga mbeshe MIRAA TV ni nyamarata shine ndio tendururu kinyemwe ekinyamira ene Thaa Ithatu twina minister wa agriculture kuma kwetu kinya wetu aire noe mairi ithatu ya maingi akiwa akwi obisine na nontu iwe munene wa agriculture akalilia accounts one inaambia cia MIRAA ira ciira wani cia nawa o bilioni o mwaka cieta na kukarika na bobwenya nethiro ikembirinde ne kontembo kaunti Tharaka-Nithi kaunti Meru ya kuongerekana no kunjo kwa boss wako kwa ikombi bya kwendere MIRAA ndikagite negakanako mingi nere history kira gitiyere akina kineweta isakwe mwenge ira nene yonto muringene na lare kinyacio imya ciari na completion period ya mwaka lakini mwaka thai kinyacio tena ira kinya maua ni yanirwe lakini kinya contractor kwa ya ground ateya project ingi yonto project ya nara kana kinya tuwero na ata kwa karu project ile yo ya abati ututetheria ko identify na ko separate miro ne Meru na baratu na mbeu baratu kwenda mbeu tureka kwanda mbeu itina mwelekeo roke jaunajo kimathimo njori katuwe madam kananu ibo ya no tuvo tuthwaniria lakini naituwete orende mutandao na yetu manto ya mwe stakeholder bati tutibati ya ibairua ya stakeholder key stakeholders to ya ibairua ke political pronouncement ote project ya Nairobi tero barabara project lazima ibwedwe proposal chiete National Assembly kana Parliament kana County Assembly ichokonwe chi ibwedwe public participation batu te manto ya to amenya ya project kiu kero kuboma kalika jana banini bari kinya to asaga na osaga tutego mia iba ubongo aba wekirana mimba na retie na MIRAA ene bo wekirana bani ni mimba batwe toka itoko waibika no nto roiro yo tokuthiria in generation tokuthiria na ito alelie manto ya romba reore mwanya nareo kemantu ya education batu tutwire kurea MIRAA yetu kutumira MIRAA yetu kurea visi na MIRAA ikuthira mantu ya thukite muno na kinya MP betu itwaberite ringi ibalelie MIRAA sector area cietu cia MIRAA na njira mwanya bakeya na basari no tutikwenda kwetu imantu ya tukarikirire teora katukwenda kuwa ana ibachokete cukuru na ana bachokete cukuru baraba koya na basari simwa betu ibatwalilie ringi na njira mwanya kenda tumba witethia ke report Nteto TV koma jake ngina kituba ke Nairobi mbita Boniface Mongera Nteto ni shingi minister wa urimi Peter MUNYA augite thirikari cia kaunti ite kuruta wira wao boko baterie ni baria kirerwangirwa urimi augite Arichuka University magucemenie ni arimi MUNYA ariuga urimi ni wira wa makaunti indi mirandi imingi iria ikuthina mbere ni thirikari inene ACIARI na mbunge wa Yara Mpurobori waria makugendana CS MUNYA na menerete governor wa kaunti ni ini Tharaka-Nithi no ntwa kumubira kotini tabutu kwiro ni Samuel Geshima Kiathoni kia maurutani megi urimi kira kiruthiritwo ndani ya University ya Chuka na gete wanarimi kuma Ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka-Nithi. Mugeni wa gitijo ari minister wa urimi aga Kenya Peter Gatirao MUNYA. Akiaria kiathoni ku mbunge wa gikaro gia East Africa Mpurobori na meneretie governor wa kaunti ya Tharaka-Nithi Muthomi Njuki nunto bakumwira kotini nyuma ya Mpuru kwaria miario ira kuringana na thitango inu na kwenyangiria Njuki rietwa. Lakini nisiongee saini kwa sababu nimepelekwa kotini hapa Chuka na koti kafanyika usiku ya kwamba nisikanyange Chuka, ya kwamba nisiongee Chuka na ndaitulwe kotini ningabano Chuka. Kwa hiyo nitageta mtu Wakairi Mpuru na chokereti migambo enu iraitimite bairi baba bakaigwa bari na nkinda no kotini. Twayokerie muntu twetethia mutenegoro kurora Njuki nekenda turumia arigo ite mutenegoro
mato ya chentia metho ya chentia nkeyo muraitha kathindegere ya mawo toitithia muteneguru egitari okinya ya mwera ou oramikire kotine kinyaka wa ui kinyaka wa koi kinyaka wa kara no Mpuru amwe na waziri Munya ibakathiritie uruti wira bwa munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka bakiuga ati kuringana na bura atongeretie university no na kwagira kwegwa giti kia ugavana kithurano ni kinene kijite. Na asante sana bwana ngavana, sorry. Nimemuita ngavana huyu sorry, nimeita Njoka mgavana, sorry. Kana obwo no. Sasa ulimi imeteresa kama wamesema no boto obwo. Kanda mweta rieto leo nontuba ngogereko. Na profesa, si tumekubaliana hii mirandi yako misi hii university nikienda Amerika nakuta kama hii. Weru Thaa Ithatu Amerika. Ukanua yueta ti. Si profesa amefanya kazi. Profesa ni mwanaume ama si mwanaume? Kama kwenda kuonwa mpicha na bomiene. Abo kwenda kuonwa kerio na bronerwe. Munya na theterete uruti wira bwa Rais Uhuru Kenyatta kumania na matheta ati gutire wira thirikari yake ijigitwe ikirutira mu Kenya. Ile university kuona miako yoyuri chu President Kibake yachiumia kinyithia urumwe yaongela barabara kilomita ngadia na uchethilunga au area ya chenjia ukawa utemenya wini umete ome, lakini kuona anto bakithilunga bakiwa otengwe uhuru wako rita tuwa mugala muue na haki yake mfanye nini umke. Na meneretie thirikari mbingi cha makaunti akiuga ati icho iremetwe igukiria urimi amwe na kwigua rwangi rwa urimi irwaretirwe kiri makaunti ara akuga magavana ibarekeretie thirikari nene wira ya kuthithia mbere mirandi ya gutethia murimi. Hii mambo yote tunafanya ni mambo ya county. Agriculture inasimamiwa na makaunti. Sisi ni kuchangia tu, tukiona kuna shinda na county hazifanyi chochote tutafanya nini? Tunakuja hapo kuchangia na tukija tunapigiwa hata kelele. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Teto nishingi mekareka masiana ini ni kugwatanda ni monekanite kuongereka muno kagitenea kacukuru ira bingito nontu wa mutunduko wa corona. Namba ya ciana CIACA iria igwetenda nonekene gwitia mwanka nkorokia ngiri 14,400 barage chugo bunge kia Egembe North nikyo gitongorete na namba ino ni untu uria riwonekanite gwikira mbindu uturo na wantu mengi na warega kurithirwo kirwano na ugata ciana imingi. Iki ni gicunche gia kairi kia rugono ruru rwa mwanya rwa Nicholas Chabari mutarone yota no ntubakurema ni gwitakira na babetu tubariria na kira kiari gitumi ikinene ke bachuchu ubeto ubamamau kurwa na kwengata muchonko nteguru ya Kenya nikenda twitagwara twingwa na gwitagwara akwega ni mbere kurwa na kwaga omenyo obokithomo ukia na kinyamirimo. Indi ana abani ni banjiria gutwika aciari batakinyiretie egita bwa mbere baingi bao ibagatiganiria amathomo mugongo gicoka kuongereka antu obatai bathomo ndeni watukana bakudrop cukuru kwatiga bateta cukuru ora kukwendekana na kwatiga antu baini na muntu andropere cukuru aisanga 6 7 kana 4 muntu utira menya guthakumba kumenyera ringi kana kakia kuya kangi nikethera kena itarero musana uchoka cukuru ni akuwa maisha yako nende ya kuthirira au na ria kana karero weta cukuru na turia aria tukiwa kithomo ni rubunguro kithomo ni weru mwana wa rubunguro maisha mwana awacia weru maishene tucokia mugongo wetu indi kiri ukia na waa ira tuita poverty and illiteracy. Ukia na bukaingia anene nonto mugongo utari na kithomo gutiri antu baina maotea makwirutira ngugi na kwibonera mbecha na utonga. Ugunkuruki itakuga mbecha ciaura michi ndo anachocha kimi na mawinya ithe amulea there will be that rejection automatically umakiri ithe
au ninte kumnyana Nteto ile tirate na just apart from kithomo angaratana ikureta kinya ndwa cia mukuru na mwekuru ndene muci kintu kira gikaingia muno na nyuma itarika isana ni mantu ya wamba nontu rira kana kaka ciara kangi na tukwarire tuwa katithoma komba kuona ngui na katendelea na skulu kaminya skills cha wite binya cha kuchuka njwiri kacha kwejenya mtu kana kukaciaro kateono kwa skulu na takakara kare ya town ke town nimbika kadida kenda kona bya kuria iko kwa tukuringa tungeta niko kwa tuchuna kiondo niko kwa tuchuna nyatha witite na thimu witite so kwina security threat kaita katika karaya together twina challenge ya security nonto bwana baba kumane na teenage pregnancies. Watoto ndio wanakuja kutuletea sisi kazi ngumu baadaye, kuletea polisi, kuletea pia jamii na kuja pia atakuwa machokora hapa town. Na tukiweza kusaidiana mapema itasaidia sana. Kwa sababu tusifanye hivyo tutakuja kuwa na kazi ngumu siku za usoni kwa sababu ya umaskini pia. Ende njira aja gucokia roji muroni iyongwa niriko. Ya mbere ni ontuire bwaki mu Afrika puthi na mbere na kuonekana. Ndira mantu yaingire kwa twika muchiari urote muchiari kamilio mwana ati witikirwa kemea mwana wa ithanjirene kana muyukiria atua no ekari nirio community ito yanjiririe kuthuka tulinchane ni uratwanijene tu mu Afrika ira twita moral fiber mu Afrika na tetwira tukarienthia na beto tubere kubwithia mapenzi mapema yakareta madhara ndene yo turobo na tubonelio turobo bonyumene no turobo maana no nturira mwana akagie u mapema ate sukuru na kutweke mwana u atomba kuthoma rengi kana akambiria wonkia na mwana ora atakinyetera wonkia mwana ora mwongo yetu tucokie na nyuma na nkoroki iyogu anto ibabatiri kwithiro bakiringa abiringi igita aria bona mathina atamama ana kugia anda na mononkoroki kinyana mo magwatho makukabira ana abanini makathina mbe na kuraithirwa mononkoroki sheria ya ukaria mwana protection of our children no mwanga inde change kutwike te lazima ureterwe malalamiko wa thirikari ni yonekana ya bweri kuyukui malalamiko ya mwana munyi utikumbosharia thirikari koria no walitire ngui. Kwa mfano sisi kama polisi mtu kama amekatwa amepigwa akienda hospitali huwa wadumi wangu mpaka ambiwe aende polisi alete OB ndio wadumiwe. So tungependa pia madaktari pia wachukue hiyo mfano yetu. Mtoto ameenda pale hospitali ako na mimba na mtoto ya class 7 ama mtoto ya class 6. Kitu kama hiyo tungesaidiana na wengine na MOH ama kwa hospitali. Kitu kama hiyo ikifanyika, hiyo mtoto anayosachaka anaitwa, polisi pia tunaitwa na tuweze tufuatilie tujue nani amefanya hiyo kazi. Sheria tukaithania mantu no ndo twaithania kana beto bakendelea kuinyelwa na na beto bendelea osokwe na nyuma na muongo yote yosokwe na nyuma na tiboya. Kuma Egembe North, Petan Class, Chabari. Reu gatunogoke banini utikathino aku ningucoka na Nteto nguruki. Hatuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe diria ndeli pati. Nimenunua tatati. Nimenunua isi na wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuja trip kama beptini. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Spring, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware, kanyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardware, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, Toko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu akupale kwa kona, mutampea lefti. Wewe, bibi, na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kama kwa Moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa.
Geukia kitu kiambia triki sana. Unajua sisi wa Kenya tunajulikana kwa mbio, na timu yetu ya kuwakilisha Kenya katika mbio za Tokyo, Japan imeshawasili huko Japan. Sasa wakienda huko wanashinda gold, wanashinda silver, wanashinda bronze. Lakini usishtuke, ukiwa hapa nyumbani bado wewe unaweza jishindia gold yako 1 million Kenya shillings, ama silver yako 750,000 Kenya shillings, ama bronze yako 500,000. Hiyo yote ni kwa hisani ya loto. Imagine ukicheza loto ukiwa hapa home, hautaki kukimbia ndio ushinde. Wewe cheza loto, alafu tutakuwa tunakutangaza mshindi wa either bronze, ama silver, ama gold. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. The Bet King Premier League. Action kibao. Stima kuchuana na Leopards. Sharks kupambana na Serikali. Nzoia kupambana na Leopards. Ulinzi kuipima nguvu Serikali. Western Stima versus Leopards, Tuesday 20th July at 3:15 p.m. Gor Mahia versus K Sharks, Wednesday 21st July at 3:15 p.m. Nzoia versus AFC Leopards, Sunday 25th July at 3:15 p.m. Ulinzi versus Gor Mahia, Monday 26th July at 3:15 p.m. Star Times. Enjoy digital life. Nteto ni chiingi Minista wa barabara James Macharia na betwe kiumia kimwe gutariria waki wa barabara ya Chuka kuthikano Mwanga Kareni. One nyuma ya kamiti ya bunge kwenda kumenya gitumi kia barabara inu kurunga magwa nkoruki ya miaka mugwanja bara mabunge wa Ekuru County ni inu au giti ati barabara Chienterese Central iri yakwa na karugi muno indi ino ya kitwe kilomita 6 aki kuma mwaka wa 2013. Boniface Mongera na Nteto inu. Renario iro kaligite Thatu murungamiri akurundene konte THARAKA-NITHI JUBILEE Trace NKATHA gutuma minister ogendi na miaka ajande James Macharia gukinya bunge gucokia kiuria kiawe niki barabara Chuka kanwa Kareni etejanire tujo ithirikari ya Rais Uhuru Kenyatta. Bwana CS, surely the people of THARAKA-NITHI County, they are really disappointed, and you know that this Chuka kanwa Kareni road, even the part that has been already been built, it has worn out. It's not there even. So not unless you start afresh. Roro na Mudhuri jamuitiria NKATHA na ikinyira kinyantoni amwe are mukabira. When I move around this country, Bwana CS, I see roads are being built every day. They are getting on well. Like the Muranga Nyeri road, it started just the other day, and I know you are from Muranga. So, are you really, do you have any personal issue with the people of THARAKA-NITHI County? Why is Muranga Road moving and my road, which is 28 kilometers, and the other one 36 kilometers, cannot move? I passed here, Muranga, this morning when I was coming. Honorable Nyaka is just pissed off. And of course, when Honorable Nyaka is pissed off, it is not her, it is the constituents. Mene Minister Macharia na mwekira wirane bwa kiume kimwe kumuretera gicokio ethirwa ngwatanirwa Ingeretha kana European Union iri kweja na mbeca cia barabara ije ikethirwa ikienderea nyume kandarasi mukandarasi uri kwithirwa irunge kwa January mwaka jojo. Okay, we understand the issues of the court. It takes time. But now this particular time when you have given the tender, a new one, and you have not been able to talk to the European Union who are here with us in Nairobi. It's taking too long. That is 8 months to discuss and see that if they are going to accept or not. By end of next week, can you furnish this committee with the response from European Union? Yes. Should it have come? Yes, we can. Whether negative or positive? Yes, we will. Then we can relate to Honorable Beatrice Nyaga. Barabara ejenio ni ithirite itonyonetwa antu babaingi muno muno bakuma kaunti ya THARAKA-NITHI kinya nkuruki uria itiri
kagita kamwe ukarikana kinya minister wa MACHARIA na ikinyitenene kaunti Tharaka-Nithi neta komite gore kuendelea. If no objection is positive, then we've already prepared to advertise. All the documents are ready. Yes. We think we can advertise and have a contract on the ground in the next 30 days to 45 days. Barabara ingi era mheshimiwa NKATHA kuthingatirite ntuku na roneshe kariga marimanti ira ekiro wirane ekethiro gwakwa December mwaka jojo. The contractor said that he is going to hand over the road last year in December, if you remember. That is when we were there, it was around September. So they said by December they are going to hand over the road to the people of the Tharaka-Nithi County. But to date, there's nothing happening. It looks like that contractor pushed. There will still be issues. So we shall go there once again. We shall monitor this date of December 2021. Gukaanwa kareni enjere ne changwatano rengereza ja European Union na baugabatenderea kunenkana mbeshe komithithia ithirikari Kenya na ndithiro chwantairenge na baugabakethiro bakienderea gogeambirie na nande ni wendo na wirigiro bunene kiri mheshimiwa Beatrice NKATHA na atumi barabara echuka kanwa karani ikethiro kiambire kwa December mwaka jojo wategera ni karite miaka mugwanje etiaki area yake kilomita 6. Nke report Nteto TV kumaje karone bya bunge kenyina ngine kithoke Nairobi beta Boniface Mongera. Atongoria makaunti ya Embu ni mumirite kwariria mucemanio uria waruthikire Miru Jumamosi Ndiru makiugaga ati mucemanio uyu utari wa kugwatithania Kirimara. Atongoria mamariuga guti mutongoria wa kuthurwa na kura wa Mount Kenya East wari mucemanio ni uyu na kogu guti baita waretire kagitanio kau na mukarigiti wa makanjura maukarasha kaunti ya Tharaka-Nithi augite mo makagwata mbaru Justin Muturi gutwika mwari wa Mount Kenya bankuruki mauriti minister wa urimi Peter MUNYA kurumira wira wawe na gucugite kia orais na atigane na Justin Muturi. Martin Mugambi na riboti ino. Umaniana mucemanio ra waruthiritwe University ya Kemuntu ya Jumamosi utongoretwe Peter MUNYA ura no minister wa urimi aganthiguroni ya Kenya. Regwa ndeto icio ikiimbaro kana ibatie gutwika niguo irathie akorwo na mario wa unity ni moze kila mtu na makamono ni mweshibwa muthure ndianegua no kwetanire ndiana ciegua na ciegua munthi nikibage gwakira ninge mauria ni wega tugekaraga nthi na tumenye exactly ni turenda tugekara tugakonsultana baugite ibwega rira kuri na micemanio teno ya ngwatithanio atongoria bonthe kumora munene mwankora munini bakamenyithagua nuntu bonthe no abakaranagia bwega na akari maturani. So ningiuria mucemanio uri ogetanwa wa United the Mount Kenya East, Mount Kenya West and the whole mountain ni wega wetito from the top leaders to the grassroots leaders. Kuruki baugite ibwega rukuurura rwagire Kirimani rugatumwa inde mbere buru atongoria ba Mount Kenya East kabambe begujane bo bari bongwa tunyitene nigetha tutigae gwakorwa tukivenua ndeto ikiaririrwa na andu mai vamwe ni mateagwa no mbere na tukanyitana twikire makionthe east na west twagirwo kwamba kunyitana twi east nigetha tuvote gukorwa wana wandu wa west matige gwiciria na tuti andu kagitani Timurethi augite bari gwata Justin Muturi mbaru hari ta mwaru Kirimara na nkinya gwa kinya mwanka wa 2022 bamugwate mbaru hari ta mutongoru wa mugongo nuntu gutire waro webumeria wa mbari inu akiendaga gitita giku. Bwana Speaker Muturi na Muturi ni wetu na yetu kumugwata mbaru na ni wetu gusupportia twika mwaliriria wetu wa Mount Kenya. Come 2022 kanserasi former kanserasi tinde na nkera ba ona ba Meru region ba Meru county na ba Isiolo tukaruda mucemanio tu ya mwatinde na tu support Muturi. Kiongera meriti augite minister wa urimi Peter MUNYA na rwire gite kiongavano wa county ya Meru inde na tigane na gite kira banenkerete Muturi nuntu tayari MUNYA no akurutira gite kia minister wa urimi nthiguruni ya Kenya wira. MUNYA gite kira kwanja tukwenda kumunenkera ni kiangavana nuntu ni akwenda gite kiangavana na akadulwa riu gite kingi
agatuĩka ngavana, atuĩke minister, acoke atuĩke spokesman wa Mount Kenya. Aiari Kithiria kansara kwa vi augite aciaca kabatie kwagira mutongoria wa mugongo Uhuru Kenyatta nthoni nontu nwagwore utongoria ni nkinya kagita gaka. Ninkuona wega gintu kira giku ni kwagira president esima nontu wadikirio na mugekuru tije kuga no ate mugundani na akuga Uhuru ataruta wega wa muria ni mbiutu mabuga Uhuru ataruta wega ari ni aumenuke. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia MIRAA mbitagwa Mateni Mugambi. Na mukarĩgĩtĩ wa kĩama kĩa ODM kaunti-inĩ ya Embu na areganĩte na ndeto iria ikwarwo atĩ kĩama kĩa Jubilee nĩ ikũgwatana na kĩa ODM ariuga ngwatanĩro ĩrĩa ĩrĩ bo gatagatĩ ga ciama ino nĩ kũrutanĩria wĩra bamwe ĩndĩ ti kũgwatanithia ciama. Kagitani kau na areganĩte na rwari rwa kuga atĩ Justin Muturi nĩ mwaria wa Mount Kenya na kuga atĩ mwaria wao ũrĩa maici nĩ Uhuru Kenyatta. Rita Mwaniki na gũtũbachio. Mwenegiti wa kiama kia ODM thiini wa kaunti ya Embu ni utesaniritie miario ati ciama cia ODM na Jubilee ni igutwika kiama kimwe ni undu wa kwivariria ni undu wa kithurano kinene kia mwaka tuthiete. Moses Wamuru arauga ati ciama ino igiri no irutithanie wira vamwe no ati tigutwika kiama kimwe. Toko icio irathie na mbere ati kiama kia ODM nikirenda kuvunjwa na kia Jubilee kivunjwe kiage kiamba kimwe. Iyo ni micene itaina kiene. Kiama kia Jubilee na kia ODM kiria kirenda ni kuthondeka mikakati uria makurutanithia wira mathondeke thirikari no ti kuvunja ciama mathondeke kiama kimwe. Wamuru wa uguo ni uratesaniria ikinyo ria athuri ya Embu, Meru na Gikuyu kwa mura speaker wa bunge nene niwe Justin Muturi ariwe mwaria wa andu wa gicigo kia Mount Kenya akiuga ati uria mesi ariwe mwaria wa andu wa Embu ni muthamaki wa bururi Uhuru wa Kenyatta. Twese Uhuru wa Kenyatta aeke spokesman wa Embu county na nike spokesman wa Meru no wa Mount Kenya ngima. Nacio engi marageria kwivurira tureve makiugaga nio magutwika spokesman a Embu county. Acio mamenye ni kiroto mararota. Ni aragia miario ino ari mwena wa Runyenje baria kiama kia ODM gikurikagiriria muvango wa ithurano cia atongoria ao thiini wa kaunti ya Embu. Kariu ni turaoria a youth eto a Embu moke morie ite region ino yetu ya Embu na makoro makemenya ODM twi more than willing to accommodate vijana na women. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tugitigana na inu Nteto ni shingini ati muskabu wa karasha wa kanitha ya Methodist Reverend MACHARIA uria riu witute munene wa makanitha mama ruterero wa Mount Kenya na menereti wathani wa muskafu wa kanitha inu Reverend Joseph Ntombura akiuga ni ukugwithia kanitha inu. Kanake ariuria Ntombura kuromborekeri na kinya kwirira akiuga na gwithite nkinya mirandi ya kanitha inu muthurumuri ukina Nteto inu. Rwangiro mora Methodist rwarutongeretwe ni Bishop Kanake ni ruritie Bishop Nandi niwe Joseph Ntombura ethwa kirira na gucoka murengo ne jwao nikire bakuga kagutithio tongere ba Methodist uragute bati neni mukura goro ke Ntombura kimyaka kinya ki ministry imwano kwa wetekio kambuge atere baba ningo weta irire Rugeria karare mwanki irire tucoke tuthithie kanisera twendete na wetekirie mwathani akwonokie na gwirire mantu yonde yara tukindanirite na wowe miake uwe na nekuruka kana kenda ningo weta choka nonto nebo otho muno kuchoka nkorokio karawe kindoka thina twingene na wowe. Come back my kuringana Kanake barugo kinya kethira bena biuria kikithomi Ntombura patena thinoke ja kwithwa kaidira choke kiribo
whether wina kithomo kana utena kithomo, whether skill ciaku ciotongeria ni kwendeka na ni kuuma gintu kana ite kuuma, come back. Nare ndi witaniria na minister bara uthekanitwe nabo, bamwe bare akue bange baikuraja nao kiakuibwa just in case ukuruga roje muno na rwa itarukore no te kwenda urunywale ndu aso kanisa itaburuke yetera bere akwende ngogwira mantu ya gutaka iya gutethia bagitincho kagita wakagita wira gote kwa utongirie shima ore ne kekemu egete vice chancellor kuma 2013 mugwanja oreja kengwa anto chokerwa okerwa ogwe nukwagira kanisa eshima okengwa ko ngoge otongire bura thai te kwongera anto ikonyinya anto na ibuto korega na nabu na inkobwera utonga bwa Methodist nebo nene kabwe scattered ne kaborerete na uotheri administration ye abona bokirita ngoge kuringana bo nejukirie mwekuru wawe aetwa COO Conference Operations Officer na gitiku gitario bakire minute chietu cha conference 2020 iruga murena aronga mira arauga itukwenda kanya gaka kareo na tukwenda kwandika muntu na turenda kwandika woju no komba nkurukia bange bonde nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Akari na tumirima kajiraga kuma ithundia gukurukira mukuthu mwanka muringene ni mameneretie MC wa wandi enu ya Kirengondu Richard Gitwa kuganuringithitie banene arutwo na kinyagia biashara manterenu Dennis Mugendi gataririe. Akari ntuleni ya ithundia wandini ya Kirengondu igembe centro betherwa bari rugendo ni rulaja magita jonde bagikinya ntuleni ya mukorene mwerene na muringene gitumi kiri barabara iji ya ithundia gukinyira muthia antu aja wakunukiria mateta na joja rikiri MC wao Richard Gitari vero batu enture yo nto bira atumande boromya mwandishi wa bari katuonete batu mantu manene batu tukiendo tura muringene tutumbo tura itonga bia tubie na ngari githumba na kinya ninde na yekwa endunte turao no to bagwe orira ukinyari to betu babeta msukuru makuri ndengera ya watu tulunga onje tune watu taura mwanka mulje anditha na mite na makuba anto unikangete marwa bainge muno tene to ndie ni barabara batu bero tebu atwetherie kuma twa muthurire ndu bero yira tutulirie maru kinya tore kundi tutuliria maru pio atweri to monke nyonto emwe na nyonto itu amonkerie na twamukulukia na toro mukulukia risandi otebu atwetherie no bukari kuma moringa kuma yetuina kuitiao otebu risandi atwetheretie tu barabara ingi nacio kuririkana kinyangari ijire igasemania kwebera na kwithero kuri ngugi injumo aria akari barazimikaga nabo baritumanakirie MCA acokere eite ngugi uria kwagirite uyagoleli barabara cietu cia ntura iteruguri fanuka kabisa itobalabala tununu iminyo kulugana. Dennis Mugendi, Weru TV, ntuleni ya ithundia wandini ya Kirengondu igembe Central County ya Meru. Hau nibo tukurekiria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi na ni wega no ntwakona kanya na kurumira nteto cietu inkwendera tuko umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio Purity Richard. Ni Weru TV. Twarairie mantuzegia wendo mantuzegia mukuru na mwekuru anabare kwi mwari utega
ukathugani wife material na ti wife material na kinya anabandaka muntu ucio na bati kumenya purity ugwinye ngo gimbi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu nomba kwitho imwe kurwo kuri magucwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigania na ndagika 15 mwanka themwe na ndagika 20 Beta Purity Nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa